tudatinze rero nanone ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe wowe utarabikora, hanyuma tugajya komeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Reka rero tubasogongeze ku mushinga w'amasezerano y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubufatanye mu bukungu. Leta rero zunze ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mushinga w'impapuro 17 ushingiye ku mahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byashyizeho umukono tariki ya 2 Kanama 2025 bifashijwemo na Amerika. Amahame yo muri Kanama agenga ubufatanye mu gutunganya ingufu, kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo ibyifashishwa mu bwikorezi n'amasoko, imicungire ya pariki y'ubukerarugendo no guteza imbere ubuzima rusange. Imwe mu ngingo zikubiye muri uyu mushinga ivuga kuri ibi bihugu byombi bizakorana na Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gutunganya amabwiriza n'amavugurura bigamije kugabanya ibyago ishoramari ry'abikorera rishobora guhura nabyo mu bucuruzi. Indi ivuga kwabo ku ruhande rutari u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bazajya bagenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro bifatanye n'abikorera mu gushyira ku mipaka uduce tuzaharirwa ubwo bucuruzi. Umushinga rero w'aya masezerano uteganya uburyo bw'ubufatanye burimo inama ngarukamwaka yo ku rwego rwo hejuru irebana n'ubufatanye mu by'ubukungu ku rwego rw'akarere n'izindi nama zishamikiye zirimo n'iz'amatsinda tekiniki. Muri iki gihe uyu mushinga uri gusuzumwa mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa barimo abo mu rwego rw'abikorera, banki n'ibigo bitandukanye. Biteganyijwe ko mu ntangiriro z'Ukwakira 2025 abahagarariye ibihugu byombi bazanoza uyu mushinga, kandi nihatagira igihinduka amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azasinywa mu mpera z'uku kwezi. Perezida Donald Trump wa Amerika yagaragaje kenshi ko amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azaba ariyo ya nyuma aherekeza aya mahoro u Rwanda rwagiranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki 27 Kamena, kandi ko azashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu i Washington DC. Nubwo Amerika ishaka ko amasezerano y'ubukungu asinywa bidatinze, haracyari imbogamizi ikomeye yo kuba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaratangira gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ibyari gutuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho yari yarahawe iminsi 90. Gusa kugeza ubu nta cyizere cy'uko izatangira vuba kuko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kwinangira. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ngoga Martin tariki 22 Kanama yabwiye akanama kawo gashinzwe umutekano ko mu nama y'urwego ruhuriwe n'umutekano yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro z'uku kwezi, leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanze gutangira gusenya FDLR. Muri Kanama, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyije ku mahame agenga ubufatanye mu bukungu. Nubwo umushinga rero w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu wateguwe, amasezerano y'amahoro ubwayo ntarubahirizwa uko bikwiye. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba hasi subscribe ugakandaho, tugakomeza tubana ukajya ubona aya makuru mu bambere. Hanyuma Maître Gasominari ko ikibazo cyo mu karere abantu babona Washington hasinywa ku rwego rw'ibihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakabona Declaration de Principe
amahame ya Doha arasinywe hagati ya leta ya Kongo na ihuriro rya AFC mu mutwe wa M23 abantu bari batangiye kugira icyizere ariko igihugu cyasinye n'ikindi kikajya muri Loni kugishinja ibyaha biremereye nk'ibi ngibi ubwo Washington birahura birahura cyane reka two kujya twibagirwa uburyo ibintu byatangiye leta ya Kongo ntabwo yigeze ishaka na rimwe gukemura ikibazo hakoreshejwe ibiganiro yarabitegetswe nande ibitegekwa na Amerika yari yagiye kwiyambaza kugira ngo ihe uburyo bwa gisirikare bwo gukomeza kurwana intambara yari yatsinzwe Amerika irababwira atariko uburyo buhendutse kandi bworoshye no gukemura ikibazo hakoreshejwe ibiganiro yego Kongo yagiye mu biganiro idashaka ishyira umukono kuri accord de principe nyuma ya accord de principe ishyira umukono ku masezerano n'uyu munsi itari yatangira kubahiriza yewe itari yatangira no gutangira inzira y'amategeko izwi ikoreshwa kugira ngo amategeko mpuzamahanga akoreshwe nk'amategeko yo mu gihugu ashyirwe mu bikorwa nyuma y'uko ikoze amasezerano igiranye amasezerano n'u Rwanda hari umuhuza Amerika icyagombaga gukurikiraho kwari ukugirana amasezerano gusinya amahame n'umutwe wa AFC M23 aribyo biganiro bibera i Doha hanyuma nyuma y'impaka zabaye ndetse no kutumvikana kwagaragaye hagati y'impande zombi ariko byabaye ngombwa yuko bashyira umukono ku nyandiko y'amahame hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 muri iyo nyandiko y'amahame hari ibintu byagombaga kubanza gukorwa mu rwego rwo kugira ngo bagirane icyizere noneho bajye mu biganiro nyirizina byagombaga kuba byararangiye kuri 29 muri kuriya kwezi nyirango no kwa karindwi kugeza n'uyu munsi nta cyabaye kubera ko leta ya Kongo yagombaga kubazwa impamvu kuko mu byo bari bumvikanye harimo kurekura imfungo umutwe wa M23 uretse kuba wararekuye ingabo za SAMIDRC zose ukarekura abacanshuro bose ukarekura FRDC Police Nationale ndetse n'abazalendo bakoranaga ntabwo leta ya Kongo yigeze irekura umuntu n'umwe gira ngo mwarabibonye ejo bundi M23 AFC basubiye i Doha intumwa zabo zagiye zifite manda imwe yo kuvugana na leta ku bijyanye no gufungura imfungo gusa nta yindi manda bari bafite mu gihe rero turi aho ngaho leta ya Kongo yashakishije iyindi mpamvu kuko mu by'ukuri byagaragaraga ko leta ya Kongo ari ifite ikibazo nuvuga ngo wa muntu ushaka ko habaho amasezerano wa muntu urushyiraho igitutu ngo habeho ubwumvikane yarageze igihe amubwira atari ko se wowe kuki unaniza abantu ku nzego zose bagombaga rero guhimba ikindi kintu bajyana ku meza kibagiza ya mananiza ya leta ya Kongo mu gushyira mu bikorwa yaba yanyandiko y'amahame yashyizweho umukono hagati ya leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 ndetse n'aya masezerano yasinyiwe Washington hagati y'u Rwanda na Kongo afite n'ingengabihe y'uburyo ibintu byagombaga kuba byarakozwe ngira ngo niba wibuka igikubiye muri ayo masezerano ku ngengabihe uyu munsi umutwe wa FDLR wakagombye ko waramaze kurandura ariko nta nubwo ibikorwa byo gutangira no kugaragaza aho bari n'uburyo bazarandurwa biratangira narabibabwiye byasabaga birasa ngo mu minsi 90 twari nari nabahaye kugera ku itariki deadline no kugera ku itariki ya mbere zo kwa 10 FDLR ikaba ari amateka aha ibyo rero byose kuba bitarakozwe leta ya Kongo yagombaga gushaka ikindi kintu yireguza igihe bayibwira ngo kuki ari wunaniza ibintu byose ku nzego zose n'abantu bose nabo mwagiranye amasezerano ushaza vuga ko birimo kwireguza iki ibi byose byahimbwe
izi propaganda zose nta kindi zigamije. Ni ukuvuga ngo leta ya Kongo yari igeze ahantu yagombaga gusubiza ibibazo bijyanye n'uburyo impamvu idashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, n'impamvu idashaka yuko imishyikirano ya Doha ikomeza, ndetse n'impamvu idashyira mu bikorwa inyandiko y'amahame yasinywe hagati y'impande zombi, kuko umupira mu by'ukuri wari mu ruhande rwabo. Hanyuma bagombaga gushaka ikintu noneho kirangaza ba bantu, niho bahimbye izi za raporo kugira ngo abantu bose babone yuko igikuba cyacitse, abantu bishwe, abantu barahorwa ubwoko bwabo, none tugomba kubanza tukareba iki kintu mu burenganzira bwa muntu. Ariko noneho nsubiye inyuma gato, mu by'ukuri ariko se utarasubira inyuma bigaragara nk'aho abo bantu koko ibyo byarabarangaje. None se sibyo bimaze iminsi bivugwa? Ntabwo abahuza ubu ngubu nibyo barangaye. Ntabwo akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu katumiza ibihugu kaje kuvuga ku bwicanyi bwabaye, ngo hanyuma ngo undi avuge ngo ibyihutirwa twari kuvuga ku biganiro biri kubera i Doha. Ariko iriya ni inama isanzwe ya kariya kanama, ariko nyine yatumijwe se by'umwihariko kubera ariko biriya bihugu byaba ibihugu byaba n'intumwa zajyaga i Doha byarebwaga n'iriya nama. Ikindi turimo dusimbuka kandi cy'ingenzi ni ikibazo wabajije kijyanye n'imikoranire cyangwa no gusa kwa za raporo za Human Rights Watch, z'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu, ndetse na za raporo zitandukanye z'impuguke mpuzamahanga nk'uko honorable yari abivuze. Yego, reka tujye mu mateka ya vuba. Kuva muri 1994 kugeza uyu munsi, reba amateka ya za raporo za Human Rights Watch n'izo za Amnesty International, hanyuma ubihuze n'uburyo izo raporo zireba igihe cyose inyungu z'uruhande rumwe kubera abazitumye, aho kugira ngo barebe ibintu ko twese tuzi kuki iyo miryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch, kuki nta kintu bajya bavuga kuri FDLR? Kuko twavuze yuko ari imiryango ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu, yagombye kubireba uburenganzira bw'abantu bose. Kubera iki nta kintu ivuga ku mutwe wa FDLR kandi ari umutwe w'iterabwoba, kandi ari umutwe ugomba kurandurwa? Yewe n'amasezerano yavuye ya Washington hagati y'u Rwanda na Kongo avuga yuko uwo mutwe ugomba kurandurwa. Ni raporo zingahe ufite za Human Rights Watch zivuga haba ku bikorwa FDLR ikora, haba ku barwanyi ba FDLR, haba ku migambi ya FDLR? Ni raporo zingahe ufite? Yewe nibaza ko ikibazo isi ifite muri iyi minsi, kandi ni ikibazo gikomeye, ni ikibazo bita mu gifaransa depravation de mœurs na dégradation de valeurs. Ubu isi isigaye iyobowe n'udutsiko dushingiye kuri ruswa duhabwa n'ibihugu bifite ubushobozi bwo gutanga izo za ruswa, ariko muri ibyo bihugu hatarimo na accountability, aho umuntu adashobora gusobanura ngo ibyo nari nshinzwe kubakorera mwebwe nk'abaturage ni ibingibi narabikoze, ibyo ntakoze ni ukubera ko nabuze uburyo bwo kubikora. Iyo ubona igihugu nka Kongo gifata ingengo y'imari ya miliyari 16 z'amadolari, miliyari 16 z'amadolari y'Amerika buri mwaka, ntabwo icyo gihugu cyubatse umuhanda, ntabwo cyubatse amashuri, ntabwo cyubatse ivuriro, nta kintu na kimwe. Icyo gihugu nta muntu noneho nta nubwo gifite n'ubushobozi burinda umutekano w'abaturage bacyo. Ariko ba bantu bitwa ngo ni abapolisi b'isi ntibavuge batari ku wowe ko wakoresha miliyari 16 uyu mwaka, ni iki wakoreye igihugu cyawe? Ahubwo ijwi ryabo rikaba ryo kujya gushyigikira wa muntu wabahaye ya mafaranga ya ruswa muri za nama bita ngo ni mpuzamahanga babonyine batumije,
kubera ko bazigize forumu z'ubucuruzi. Ega muri Congo nta accountability ihari. Urabyumva nicyo kibazo. None se niba ufashe ino ONG international n'urugero ukajya kuyiha ruswa ukayiha nka miliyoni 5 z'amadolari cyangwa miliyoni y'amadolari, ubwo se nkayo wayakura hano muri budget y'u Rwanda ukayijustify ute? Ariko ibihugu bitabamo yenda ndi gusoza. Yego. Umutekano w'abaturage ba Congo na Congo ubushinzwe ninde? Ntabwo ari leta. Ni leta ya Congo. Kubera iki leta atari ibazwa de compte? Kuko yaba mu by'ukuri ibyo M23 na AFC bakabaye bakora ari ukwica abaturage, ese bajya kubashaka muri parike babasize kuri Goma, babasize Bukavu, bakontorora imijyi ibiri ituwemo n'abaturage barenga miliyoni 5, ntabwo bashaka kwica abaturage bajya kubashaka muri pariki. Oya bo baravuga bataba abantu kubatsinsura byaratunaniye, mureke tubaharabike. Ntabwo bashaka muri pariki. Rero mureke tubaharabike icyo cyaha kubanduza. Niyo cyo nagira ngo mvuge by'ukuri nk'uyu munsi twese turabizi. Umujyi wa Goma igihe wayoborwaga na leta mu gihe bari muri état de siège. Nta joro ry'ubusa hatapfaga nibura abantu 20-30. Uyu munsi abantu bose baravuga bati umujyi wa Goma n'uwa Bukavu nubwo abantu badafite amafaranga kubera leta ya Kongo yafunze amabanki, ariko abantu bararyama bagasinzira. Wari wabona raporo n'imwe y'iyo miryango mpuzamahanga ishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ivuga ngo kuva mu kwezi kwa mbere 2025 AFC M23 ifashe umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu, umutekano wariyongereye cyane muri iyo mijyi ku buryo abaturage baryama bagasinzira nubwo bashonje, kuko uko niko kuri. Hari ahantu wari wabona iyo raporo? Oya, iyo se dukurikije imikorere ishobora kuba itakorwa ku mpamvu z'uko iyi miryango ivuga ko ikorana na za leta, ntabwo ikorana n'imitwe yitwaje intwaro, niko iyi miryango ivuga. Ariko imitwe yitwaje intwaro yamaze gufata ibice by'ibihugu iba yabaye leta. Dufite guverineri muri Nord Kivu tukagira n'undi guverineri muri Sud Kivu. ahubwo ibyo Gasomena yaravuze sibyo, ngira ngo nabo babifana. ariko urumva ahubwo umutwe ufite intwaro ufite territoire ugenzura uri asujeti, ni ukuvuga ngo nawo uhita utangira kugengwa n'amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga yerekeranye n'ubutabazi cyangwa international humanitarian law. Ni ukuvuga ngo mu gace ugenzura, mu gace wafashe sibyo, ayo mategeko mvuga ni amategeko yerekeranye no kurengera abasivile mu bihe by'intambara. Ni ukuvuga ko iyo groupe armée nayo iba irebwa n'ayo masezerano. Ntabwo yavuga ngo iyo miryango rero n'ibyo bihugu byakabaye biza nyine kureba. Gusa n'ikindi kintu gikomeye kiraho nabonye nuko niyo mpamvu nakubwiye ngo iriya raporo wayandika kuri mu cyumba cya hoteli. Muri raporo bo bavuga yuko ngo na M23 itabahaye access muri zone ikontorora. Noneho ukibaza niba abantu batarashoboye kugera aho ibyo bavuga byabereye. Nibyo nkubwira bya bindi bagiye babona kuri za email cyangwa bakabibwirwa n'abantu bahunze, ariko de pere de représailles kubera ubwoba bw'uko bagirirwa nabi, bo abandika raporo bakaba batagomba kubavuga, ariko bo bavuga clear ariko M23 itigeze ibemerera kugera mu bice nubwo nabonye M23 yibihakana igenzura byo babyanditse muri raporo, ariko M23 irabihakana bien entendu, sibyo. Ariko bo bavuga ko bari baze ya Kampala. Juste urumva raporo yabo na mashusho ya satellite ni za email n'abantu bavuganye kuri telefone. So urumva nyine nicyo kintu cyatumye nkomeza guquestiona credibilité ya raporo, credibilité des sources, la qualité scientifique yayo. We raporo ntuyemera? Oya no ni torosho rwose nta kintu kirimo. Nawe ntuyemera? Nanjye ntabwo nyemera. Reka dusoze buri wese mu munota umwe ko kugira ngo ibyasinywe yaba Doha yaba Washington ibiganiro bitanga umusaruro, bisaba ko impande zombi zisinya ayo masezerano n'izo nyandiko zizerana. Ubu murabona nyuma y'ibi birego byose igipimo cy'ubwizerane hagati y'impande zose zirebwa no gukemura iki kibazo cyo mu karere
cyatanga icyizere ko hari izindi ntambwe ziri imbere nziza ziganisha ku bisubizo honorable Evode? Okay, wenda ngira ngo reka twe gutakaza icyizere, wenda dukomeze duhange amaso Doha. Ukurikije icyizere cyari cyaremwe hakimara gusinywa yaba Washington yaba na Doha, ntabwo ubona ko kigenda kisubira inyuma? Gusubira inyuma nta watinya kuvuga ko gisubira inyuma, kubera ko hari na societe civile y'ubwayo muri Congo nabo bahawe ijambo Geneva, bavuga ko peine de mort muri Congo ikoreshwa à des fins politiques. Donc ni ukuvuga yuko bivuze iki? Bivuze yuko aba bantu baganira bazajya bagira gutya buke mu gitondo bakatira imwe rwo gupfa, kuko twakomeje kubivuga hari n'abakatira urwo gupfa, ariko kugeza ubu ngubu ntabwo iyi myitwarire ya leta ya Congo, ntabwo uyu munsi iduha icyizere cyuko kuko nkuko babikubwiye hari amasezerano yagombaga gusinywa muri declaration de principe, byanditse ko yagombaga gusinywa mu kwezi kwa 8 17 18. Urabizi ko iyo tariki yarageze, cyakora nabonye icyakora good news, nabonye niba Masad Boros ibyo yanditse ari byo, avuga ko ibyo guhererekanya imfungwa ko leta ya Kongo igiye gutanga kwemera kurekura imfungwa 700, ndetse CICR ikazaba muri iyo process nk'umuntu nk'uruhande rutagira aho rubogamiye, nk'uko biri n'ubundi no muri declaration de principe, nk'uko biri muri declaration de principe. Ibyo reka twizere ko ubwo ari Masad Boros wabivuze ko ari byo, ariko ngiye ngatekereza yuko byanga bikunda turimo turabona rwose ibintu bigenda bigura intege, ariko byanga bikunda Abanyamerika tuzi uko bafitanye imikoranire iri direct na Qatar, ntabwo bazemera gufeiringa. Byanga bikunda amasezerano hagati ya M23 na leta ya Congo ku neza cyangwa ku naba zasinywa, ikibazo ni ukuzayashyira mu bikorwa, ariko ku neza cyangwa ku naba zasinywa, kubera yuko Abanyamerika nkuko ibi bintu Amerika deja habaye declaration de principe hagati y'u Rwanda na DRC, amasezerano ya Washington akurikiraho arasinywa, hari habaye declaration de principe. Donc n'amasezerano nasinywa, Abanyamerika bo bazavuga bati kudo chapeau, twashoboye gutuma aba bantu bumvikana basinya amasezerano, kuba barananiwe kuyashyira mu bikorwa twebwe n'ibitureba. Donc credibility yabo bazamura idarapo bavuga bati turi bakaganga, twashoboye ibintu abandi bananiwe. Donc ngiye ngatekereza ko ari aho credibility yabo bazayishakira, ariko ngiye ngatekereza ko byanga bikunda amasezerano etape imwe ya kane isigaye yo gusinya amasezerano hagati ya leta ya Congo na M23 AFC bizabaho. Ikibazo ni ukuyashyira mu bikorwa, nk'uko ubona aya Washington deja ari muri Poemor, kubera yuko uyu munsi uje gukora nka evaluation, cyangwa se umuntu akakubaza ati mpa progress report ku bijyanye na implementation y'amasezerano ya Washington wavuga ko u Rwanda ariko rwo rwamaze kuyemeza. No, u Rwanda ariko oya, icyambere u Rwanda rwamaze kuyemeza. U Rwanda na His Excellency yarabivuze, yaravuze ati twebwe tuzakora our part of contracts, twebwe tuzakora ibyacu bitureba, ariko ntabwo u Rwanda ari narwo ruzakora ibireba Kongo. Ariko leta ya Kongo yibajije uti mu kunetraliza mu kurimbura FDLR mugeze ko mu masezerano ya Washington harimo yemeza ku rwego rwa nyuma, yes, ko harimo iminsi 90. Iminsi 90 ubaze nagira mumenyeshe ko kuri 27 z'uku kwezi ya minsi 90 irabirangiye, aho mwambeshyaga ko FDLR izabara amateka. Icyizere kiriyongera cyangwa kiragenda kiyoyoka Maître Gasominari mu munota? Ntabwo icyizere kiyongera, nta nubwo kiyoyoka. Biri muri Poemor, nibyo nakubwiye. Biri muri Poemor, nta kintu cyahira. Biri muri ralenti rwose. Ni ukuvuga ni bya bindi Abanyarwanda baca umugani, uvoma yanga avoma ibirohwa. Kugira ngo habeho amasezerano ashyirwe mu bikorwa, nuko hagomba kuba hari ubushake bwa politike ku mpande z'abantu bagirana amasezerano. Ahangaha dufite ikibazo kiganirwaho n'impande ebyiri, uruhande rumwe rufite ubushake, urundi rudafite ubushake, rusunikwa. Yewe ikintu kinantangaza cyane kijya kinantera n'impungenge ni kiriya kintu bavuga cya credibility ya Amerika. Ruvuga ngo barababwira ngo niyo mpamvu muri ariya masezerano y'ubona ngo Kongo yasabye ibi babishyiramo, u Rwanda rubisabye nabyo babishyiramo, noneho baragenda bashyiraho umukono, hanyuma byagera igihe cyo kubishyira mu bikorwa abantu bagasanga bakagira chair de poule bati ntabwo bino bintu bishoboka. Rero impungenge ngiye mfite
Amerika ishobora gukoresha igitutu amasezerano agashyirwaho umukono ariko se ifite iyihe mekanisme yo gushyira mu bikorwa ariya masezerano? Amasezerano ntabwo ari cyo kibazo, kuko amasezerano dufite menshi atarigeze ashyirwa mu bikorwa. Rero gusinya ni kimwe no gushyira mu bikorwa ni iki, kandi umuhuza ntabwo ari muri kandi kugira ngo implementation bagashyizemo akantu kitwa clarification kari no mu masezerano ya Washington bagashyizemo bandika ko Qatar na Amerika na African Union ibintu bijyanye no gushyira mu bikorwa atari business yabo. Rero ikibazo reka yenda dusoze icyo nagira ngo mvuge, igihe cyose impamvu muzi zatumye intambara iba muri aka karere zitari zabonerwa igisubizo, ntabwo iyo ntambara izarangira. Nk'uyu munsi abantu bo muri AFCM 23 iyo muganiriye barakubwira bati ibyo ari byo byose twebwe ibyacu twarabyumvikanishije, tutarabona ibingibi ntabwo tuzava. Ni ukuvuga ngo abantu bazajya Doha, abandi bajye Washington, abandi bazajya Addis Abeba, abandi bajye ahandi bajye New York, ariko igihe ikibazo cyatumye bafata intwaro kitari cyakemuka bazaza babice babamare, ariko ntabwo bazava hariya.